To što se ne vidi. Ovako, ja bih počeo. Prvo sa isprikom što malo kasnimo. Eto, ja vas molim da nam to oprostite, jer imali smo sada jedan malo kraći intervju. I ja vam se od srca zahvaljujem što ste došli, što ste vaše vrijeme nama posvetili, nama koji promoviramo istinu u Hrvatskoj i zbog te istine, nažalost, smo progonjeni, konkretno i večeras ćemo o tome govoriti vezano za našeg autora knjige, gospodina Marka Franciškovića, koji je prvi napisao u Hrvatskoj knjigu o tom psihostaljinizmu koji postoji u Hrvatskoj i o kojem se, nažalost, u Hrvatskoj uopće ne govori. Ja bih u kratkim riječima definirao što je to psihostaljinizam. Evo, jučer smo bili na Vinkovačkoj televiziji, pa su neki možda čak i prvi put čuli za to. Znači, taj psihostaljinizam, to je kada je psihijatrija u zloporabi, znači zloporabi da li politike, ali u svakom slučaju zloporabi vlastodržaca koji onda koriste psihijatriju i sa njome onda manipuliraju i ljude bukvalno muče i nad njima vrše neviđenu torturu i progon, te ih zatvaraju u razne psihijatrijske kazamate. Dok mi ovdje sad razgovaramo, vjerujte mi da takvih kazamata u Hrvatskoj i dalje ima. Hoćemo govoriti pogotovo i o Vrapču, pogotovo na forenzici, gdje i sada postoje mladi ljudi koji su tamo nevini, zatvoreni. Evo konkretno jedan slučaj kojeg sam jučer spomenuo, Ivan Franklin, koji je to odbio suradnju sa britanskom obavještajnom službom MI6 i radio je kao dostavljač u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i tražili su direktno da surađuje sa tom obavještajnom britanskom službom. On je to odbio, počeli su vršiti pritisak nad njime i što se dogodilo, oni su mu se prijetili bukvalno suci koji tamo rade, a ti suci su manje više svi agenti, britanski agenti. Ja sam jučer i na vašoj televiziji govorio i o Ostojiću, ali nažalost nije samo Ostojić britanski agent, nego cijela ova vlada i svi oni koji su bili prije i tako dalje. Nažalost, Hrvatska je i dalje kolonija, britanska kolonija, o čemu ljudi jako malo toga znaju i kad im se kaže, onda ih to čak i vrijeđa, jer im je to teško začuti istinu koja je jako bolna i tužna, ali sa istinom se moramo suočiti jer druge nam nema ako se želimo boriti za dobro našeg naroda i za dobro naše domovine. To znači samo s istinom pobjeđujemo zlo, što je ovdje ponavljam. I evo, ova knjiga je prva i jedinstvena u Hrvatskoj koja opisuje tu torturu što je gospodin Marko Francišković podnio upravo zbog toga što je promovirao istinu, što je ljudima dizao razinu svijesti, a to ova vlast ne podnosi. Ova vlast želi da ljudi i dalje žive u njihovoj magiji, laži koju oni promoviraju preko svih svojih medija, jer ne smijemo zaboraviti, mi smo se prije 25 godina borili za samostalnu Hrvatsku i vjerovali smo da ćemo na taj način ostvariti svoj san i san naših očeva, djedova, pradjedova, da ćemo konačno biti svoji na svome. Vjerujte mi, Hrvatska je daleko od toga našega sna, jako daleko, čak i dalje nego kad smo bili u Jugoslaviji, jer tada su mnogi Hrvati znali tko im je neprijatelj, a vjerujte mi, sad mnogi Hrvati nemaju pojma tko im je neprijatelj, nego naprotiv vjeruju neprijatelju, jer neprijatelj je presvuko se, neprijatelj se jako lijepo zavodi i podmeće da je on taj Bogom dan Hrvat koji želi dobro svom narodu, a oni su najčešće agenti dirigirani izvana. Nekad su imali posrednika u Beogradu s kojim je dirigirao London, a sad je taj posrednik se zove Brisel, a opet je gazda London, jer eto ga ljudi, ono što mi govorimo, gospodin Marko Francišković i ja, nažalost, o recimo masoneriji jako malo znaju, a te institucije, te tajna društva, oni upravljaju našom domovinom daleko od očiju javnosti, skriveni su,
ali mi ih raskrinkavamo i oni su jako na to osjetljivi i onda preko svojih šegrta i preko svojih slugana, kao što je to Ranko Ostojić i sva ta ekipa, onda progone upravo ljude koji imaju znanje i koji se ne daju ni na koji način niti ucijeniti, niti prestrašiti i žele onda demonstriranjem svoje moći i strašenjem ostalih ljudi pokazati evo što će vam se dogoditi ako budete bili glasni kao Marko, ako budete govorili istinu, završit ćete u ludnici. Nemojte se dati na to, ni na koji način ustrašiti, nego budite uvijek svoji, budite za istinu, jer samo s istinom, opet ponavljam, jedino ćemo pobijediti zlo. Neka to bude primjer da znate da kada ste u istini, onda je Bog uz vas i nitko nije veći niti jači od Boga koji je na nebu i on je uvijek na našoj strani, samo ne smijete se dati zavesti. Gospodin Marko Francisković je punih 9 mjeseci bio u totalnoj neizvjesnosti o čemu će vam oni govoriti i o čemu vam tu pisao u toj knjizi, gdje je u toj svojoj knjizi napisao svoj dnevnik jer je vodio dnevnik svih tih 9 mjeseci za svaki slučaj da se zna što se s njim događalo i da on ne bi niti zaboravio, jer vjerujte mi, oni su ga pokušavali na sve načine trovat upravo da bi mu izbrisali njegovu svijest, njegovu pamet, njegovu memoriju, da bi ga pretvorili u biljku, da bi ga zombizirali, jer naše oružje je najjače, naše znanje, a oni se boje našeg znanja, zato što mi onda tog nevidljivog neprijatelja svima dana pokazujemo vidljivim, a oni i dalje žele biti nevidljivi. I zbog toga je upravo i došlo do ovoga obračuna sa gospodinom Markom Franciskovićem, što je toga, tražili su način kako Marka dovesti na policiju, znači tražili su način i model kako mu postaviti klopku da ga mogu optužiti za nešto što nije rekao, za nešto što nije napravio. U ovom slučaju su ga optužili da sam prijetio ministru, a on se nije prijetio, ali to je bio dovoljan razlog da mu se onda i napravi pretres stana, to je bio dovoljan razlog da završi na istrazi i onda da kasnije kad su sami shvatili da nije bilo prijetnje, onda je krenuo taj psihostaljinizam, ono o čemu sam jučer na vašoj televiziji govorio, onda su krenuli ovi puleni, lažni ti psihijatri u bijelim kutama koji su Marko, ja ću moram spomenuti ponovo njeno ime, zove se Anica Biško, znači zatvorska zloglasna psihijatrica koja na temelju 2 razgovora kojeg je imala u Remetincu sa gospodinom Markom Franciskovićem, napisala je dijagnozu da Marko Francisković ima paranoidnu šizofreniju, da je opasan pokojinu i da ga se mora zatvoriti u psihijatrijsku zatvor u Svetošimunskoj u Zagrebu. Na temelju toga što je Marko Francisković rekao da svoj svjetonazor temelji na Svetome pismu i da uz ostalo ne prihvaća GMO, znači genetski modificiranu hranu, da to nije zdravo za ljude i da je dokazano, i to mi svi znamo, nažalost to se u medijima skriva, da već 3. generacija konzumenata te hrane je definitivno sterilna. I zato ljudi se čude što sva ove generacije mlađi imaju problema sa trudnoćama i sa tim stvarima koje nisu slučajne, jer nažalost ponavljam, mi smo britanska kolonija, zato su nama i imunološki zavodi zatvorili, da ne bi mogli sami provjeravati lijekove. Vi dobro znate da nažalost u Hrvatskoj mi više nemamo farmaciju pod sobom, to su sve u rukama stranaca i to stranih agenata, hoćemo otprilike, vam drži Mossad, ja vam to odgovorno tvrdim, i vi nemojte konzumirati te otrove, nemojte nasjedati na ljude u bijelim kutama, jer ja sam isto doktor, ali doktor veterinarske medicine i doktorsko dijete, oba roditelja su mi doktori liječnici i zato ovo imam pravo govoriti potpuno moralno i odgovorno. Nemojte nasjedati kad vam se nude raznorazni tablete i lijekovi, jer nažalost mnogi liječnici da bi povećali svoju plaću, oni onda pripisuju recepte od tih farmaceutskih tvrtki od kojih dobivaju bonove ili dobivaju bodove, odnosno dobivaju novac. A vi ste taj zadnji konzumenat koji vi onda se bukvalno trujete
i unosite u sebe otrov, a onda stvarno postajete ozbiljni bolesnici upravo radi konzumiranja njihovih otrova. I zato vas evo mi upozoravamo, i to je gospodin Marko Francisković isto u svojim objavama i govorima uvijek naglašava, nikakove otrove nemojte uzimati, nastojite što prirodnije u hranu konzumirati i izbjegavati ići u bilo kakve bolnice i u kontakt imati sa ljudima koji su njihovi plaćenici, koji žele, nažalost, trovati ljude, jer ponavljam, sve ove farmaceutske tvrtke nisu u našim rukama, ne mogu se provjeravati lijekovi, jer evo ga, ja sam sad malo prije spomenuo, Imunološki zavod je već odavno zatvoren, znači ne možemo proizvoditi niti serum, niti bilo što, znači u slučaju da se ugrize konkretno poskog, mi više nemamo domaći serum, nego serum se uvozi opet izvana i vrlo često ti serumi nemaju djelotvornost, nego ljudi umiru i samo ove godine umrlo 2 ljudi od ugriza poskog. A vi znate da smo mi Hrvatska u kojoj tih otrovnica ima. Ovo je samo jedan detalj. Mi bi mogli tu govoriti jako puno stvari koje se prešućuju u hrvatskoj javnosti, jer nažalost hrvatski mediji, kao što sam malo prije rekao, su u rukama UDBE, bivše UDBE, sadašnje UDBE, to je sve znak jednakosti, ništa se nije to promijenilo. Znači, ljudi koji patološki mrze ovaj narod, koji patološki mrze ovu domovinu, ne smatraju je svojom, a ono što je najbitnije, njihov mentalni sklop je poslušnički sklop, oni imaju, što je Marković spomenuo u emisiji, dosta niski intelekt, oni ne znaju niti razmišljati puno svojom glavom, nego su naučili cijeli svoj život samo izvršavati tuđe zapovjedi, naravno za svoje privilegije, za svoje neke beneficije i za status u društvu, da se o njima može govoriti pozitivno i da su zaštićeni sa svojim medijima i da se onda mogu naslikavati i vrlo često ih se prikazuje kao nekim glamurom, a mogu vam tako isto to reći i na sveučilištu ih se prikazuje kao nekim intelektualcima, ali vjerujte mi, to su intelektualne ništarije, to su lažnjaci, plagijatori, govorimo o profesorskom kadru konkretno na sveučilištu u Zagrebu, a ne samo u Zagrebu, nego i svim ostalim našim središtima u Hrvatskoj, gdje isključivo po partijskoj udbaškoj podobnosti su sticali titule i drže katedre i nažalost su najlošiji primjer studentima i onda možete misliti tko našu mladež ili tko naše studente uopće uči. I tako ta negativna selekcija se već vrši ne sad zadnjih 10, 20 ili 25 godina, nego punih 70 godina. Zašto kažem punih 70 godina? Vi koji ste mlađi, a i stariji, nažalost, ne znaju da je 1945. izvršen genocid nad hrvatskim narodom, bukvalno genocid. I ne samo genocid, nego i kulturocid. Što znači kulturocid? Kad se sav intelektualni sloj društva da popite. Ja ću vam dati samo jedan primjer. U Zagrebu 1945. kada su partizani radili klaonicu, nešto slično kao što se dogodilo u Vukovaru 18. studenog 1991. Vjerujte mi, u Zagrebu 1945. kada su došli partizani, oni su to napravili u 20, ako ne i 50%, odnosno ne 50%, nego 50 puta većem omjeru. Samo u jednom danu su preko 300 sveučilišnih profesora, hrvatskih sveučilišnih profesora pod Zljemenom pobili. Nitko zbog toga nije odgovarao. A vjerujte mi, okolica Zagreba je puna masovnih grobnica. I ne samo okolica Zagreba, nego vjerujte mi, mnoga zagrebačka naselja se nalaze na masovnim grobnicama, o tim stvarima ljudi nemaju pojma, kao niti stanari da njihova djeca se igraju na asfaltiranim igralištima ispod kojih leže masovne grobnice hrvatskih ljudi. Ove stvari što ja govorim, to UDBA jako dobro zna. I oni koji se predstavljaju velikim Hrvatinama i da ne kažem i ustašama i tako dalje, koji su u strukturama, da li oporbe i vlasti, mnogi to znaju. Ali mnogi to ne žele govoriti, boje se, ucijenjeni su. I jadan je taj narod ako ga netko koji je ucijenjen vodi, jer ga taj vodi onda u propast. A vjerujte mi, ono što je ponuđeno na takozvanoj hrvatskoj političkoj sceni, pogotovo ti takozvani hrvatski lideri, svi su redom ucijenjeni ljudi. Svi. Jer tako vlada taj udbaški sustav koji onda
onda jednostavno je siguran da neće biti nikakvih nepromišljenih pomaka i da će biti sve pod njihovom šapom i njihovom kanđom kao svih ovih 70 godina. Ja bih htio reći još par riječi vezano za Markovu knjigu, koja je prva takvog karaktera u Hrvatskoj, da u toj svojoj knjizi objavljuje mnoge detalje koje će vas iznenaditi, koje možda niste nigdje niti pročitali, a ono što je najbitnije, on se jakom lakoćom te stvari povezuje i ona je jako pitka. Ova knjiga čita se kao roman u jednom dahu i nećete vjerovati da tih 600 stranica teksta koje se nalaze u ovoj knjizi ćete vrlo brzo pročitati. Nećete uopće imati osjećaj da je bilo 600 stranica, mislit ćete da je to bilo par stranica, kako je to jako jednostavno, jako pitko napisano i bit ćete obogaćeni sa puno informacija koje imate na jednome mjestu. Ja bih mogao ovako pričati jako dugo, ali ja znam da ipak očekujete naravno da je autor knjige kaže koju riječ, a mi bi volili rado poslije onda da i vi postavljate nama pitanja, zato smo mi ovdje da vam odgovorimo na sve što mi znamo vam odgovoriti. Mi smo zato i tu došli. Još jedanput puno vam hvala što ste došli i što ste s tim podržali našeg autora, gospodina Marka Franciskovića. Još jedanput puno vam se zahvaljujem što ste došli. Zahvaljujem Natku na uvodnoj riječi i zagrijavanju za mene, pripremu terena. Posebno mi je drago, moram reći, kad vidim ovako dio mlađih ljudi koji su se ovdje odazvali, da postoji ipak interes da se nešto dozna. Nadam se da je ta jučerašnja emisija bila dio toga da se ljudi odluče doći ovdje. Puno toga je tu Natko načeo, dotaknuo, to što se kaže, mogli bi mi cijelu noć pričati i ova knjiga ima 600 stranica i tu ima puno toga napisanog, znači u formi dnevnika, ja tu pišem od prvog dana do zadnjeg mog boravka u tom zatočeništvu. Ispalo je da sam točno 9 mjeseci bio i to točno u dan, znači od 3.8.2013. do 3.5.2014. I meni to ovako zgodno izgledalo kao jedna simbolika, 9 mjeseci, to svi znamo, to je proces znači, trudnoće i onda rađanja, tako da sam tu knjigu podijelio u tih 9 poglavlja. I onda ja tu pišem od prvog dana, kako sam bio zatvoren u tom Remetincu, prvo u Remetincu, i po nekom tom mom prijašnjem iskustvu, posrednom čitajući puno knjiga, pa sam čitao i od Karla Steinera, 7000 dana u Sibiru, pa i ovoga Solženjicina. Čitao sam čak i to u srednjoj školi, dok sam još bio na školovanju u inozemstvu. Vjerojatno ste gledali onaj film Papillon, gdje je Steve McQueen glumio, to je snimljen po knjizi od tog zatvornika Francuza koji je to napisao. Znači, tu knjigu o zatvorskom iskustvu sam pročitao i potom, a i po nekakvim, kako se to reklo, osobnim spoznajama, životnim iskustvu, u druženju s ljudima, sam odmah se stavio u poziciju, znači, da počnem to pisati, da time i sebe na neki način zaštitim ako mi se bilo što dogodi, da ostane trag s kim sam bio, što se sve događalo i tako dalje. A i ako Bog da, znači ako iziđem van, da opet ostane mi to ta sjećanja. Zaboravlja se puno toga stvari iz dana u dan što se događa, imena, neke sitnice i tako dalje, ali kad se to zapiše, onda to se čovjek podsjeti i može puno bolje se staviti u ukupnu sliku. I tako sam počeo pisati taj dnevnik svaki dan u tim bilježnicama koje sam tamo imao, ne znajući kako će naravno to dalje završiti, ali uporno sam to tako radio. I normalno tu sam zabilježio te događaje unutar zatvorskog, znači tog miljeja, kruga, sobe sa ostalim zatvorenicima, sa tim zatvorskom policijom, pravosudnom, sa policijom koja me došla po mene, nekoliko puta su me vodili u istragu, sa tužiteljstvom, suđenje i sve to skupa, sve sam to bilježio,
Ali ne samo to, nego i puno tih mojih razmišljanja koje su mi u tim trenucima po ovom ili onom povodu došle. Neki put su to, recimo, gledam dnevnik, u toj sobi imamo televizorčić jedan, pa onda gledamo informativne programe što već ima, pa onda nekakva vijest, pa mi neko razmišljanje, nešto vidim, neke puno njih ljudi koje tamo vidim čak i poznam, upoznao sam osobno ili znam o njima, dosta detaljno i tako dalje, pa onda zabilježim neka svoja mišljenja, pa povežem to sa nekim događajima iz prošlosti na koje se odnosi, mogu jedan primjer, recimo, kad sam bio, onda je bila ona obljetnica akcije Maslinica, pa je bio dokumentarac na televiziji, pa sam o tome isto pisao na osnovu i tog dokumentarca i tako dalje. Znači, nije ovo samo taj zatvorski unutarnji život i moje suđenje i tako dalje, nego puno, puno šire i to onda obuhvaća ove stvari što je govorilo, znači i farmacija, i novi svjetski poredak, i masonerija i te strukture, i sve to skupa, sve tu ovdje na jedan način obrađujem iz dana u dan što god se događa. Također u tom smislu i komentiram i knjige koje sam čitao, znači puno sam čitao, tako sam se, isto mi je to bio jedan način preživljavanja i da se čovjek ne padne u te neke depresije ili malodušje, znači treba uvijek biti intelektualno i tjelesno što više aktivan, zato sam puno čitao, posuđivao sam iz te zatvorske knjižnice knjige, pa sam onda i svoje komentare na razne te knjige isto bilježio i opet povezivao sa aktualnim događajima ili sa događajima iz prošlosti, bilo Hrvatske, bilo i svijeta. I tako je na koncu onda nastala ova knjiga, ovih 600 stranica, koje, to Bogu hvala, uspio sam lijepo napisati i dovršiti i mogu reći da je povratna informacija od čitateljstva izuzetno dobra i to je ono jedno veliko moje zadovoljstvo da je tome tako, znači da sam dobar posao napravio, da eto i ta muka koju sam proživio, da je i ti dobri plodovi iz toga proizlaze van. Iako sam taj proces, evo, igrom slučaja, sutra opet se to suđenje nastavlja, jer je proces vraćen na početak i tako dalje, tužiteljstvo traži godinu i pol, ali to je sad već druga priča. Znači ova knjiga završava i dnevnik završava sa tim zadnjim danom izlaska van, a poslije se to, taj Ustavni sud je vratio opet cijeli proces na početak, pa evo sad to kreće opet iz početka, traži mi godinu i pol dana zatvora, ali opet, ko pročita ovo sve, opet će mu biti sve jasnije o čem se tu radi, što se tu konkretno sve dešavalo, kako je to krenulo s tim raspravom između mene i tog Ranka Ostojića na Facebooku, na toj društvenoj mreži, i što je prethodilo tome, kako sam, eto ja, funkcionirao do tada, tako da čak i ovo i ova tu naslovnica, ova fotografija nije nimalo slučajna tu stavljena, to je, evo mi kao udruga Pravednik smo bili izrazito protiv ulaska u Europsku uniju, normalno i dalje smo, to smatramo porobljavanjem, to je dio tog novog svjetskog poretka i svega toga što nam se sprema, što već možemo i osjetiti kako to funkcionira. Znači, dan prije referenduma na trgu Bana Jelačića mi smo imali svoj prosvjed i odabrali smo tu zastavu Europsku uniju, vidite koja je ovdje, odmah čim sam ušao u dvoranu, onda sam ne primijetio da je tu stavljena. Ona tu ne bi smjela biti po zakonu. Znači, evo, možemo svjedočiti, po cijeloj Hrvatskoj se provodi bezakonje na toj simboličkoj razini. Jednostavno, to je taj, još Sanader je to potpuno samovoljno, ja se sjećam, to je bilo, mislim, 2006. na trgu Bana Jelačića, napravio cijelu ceremoniju kad su počeli ti predpristupni pregovori za ulazak u Europsku uniju, napravio tu ceremoniju, digao zastavu Europske unije na trgu Bana Jelačića i onda, idući dan, po svim institucijama svugdje su odjednom osvanule te zastave, ali zakon se nije promijenio. Zakon je dalje o državnim obilježjima ostao isti. I kad bi vi sada, nek bilo kod vas ovdje, samovoljno otišao na neku državnu instituciju i tamo stavio zastavu, ne znam, Hajduka ili Dinama, nije bitno čega, vas bi se onda progonilo na osnovu zakonu o državnim obilježjima. Jer bi se reklo, ne, vi niste imali to pravo napraviti, zato jer zakon o državnim obilježjima to zabranjuje. Znači, to bi tako sigurno bilo, možete provjeriti pa ćete vidjeti da bi tako završili. Ali, vidite ovaj režim, ove strukture, one to naprave i nikome ništa. I ne samo to, nego te zastave
i koštaju, znači one se svako treba ih neko je napraviti, neko je taj posao napravio, neko je tu i zaradi na tome. Kad se to uzme koliko ima tih stotine tih institucija, koliko se te zastave mijenjaju, to je više milijuna, znači neko je oštetio državni proračun za to. Ali opet nema nikakve odgovornosti, nema nikakvih posljedica, nego to bezakonje se i dalje provodi, jer ovaj sustav je siguran u sebe, iako je to prilično lažna sigurnost, ali siguran je i uzoholio se toliko da je sad već u biti, to je manifestacija te terminalne završne faze, gdje jednostavno ne mari za zakon, nego provodi samovolju i jednostavno samo će se to još dalje pojačavati. Možemo to vidjeti na masu primjera i kroz ono što se dogodilo i sa onim Vukovaru oko tih ćiriličnih natpisa. Opet jedne kriterije koriste, pa onda druge. I stalno to tako rade. Oko pretvorbe privatizacije, isto tako pogodovanja raznim tim svojim partnerima, kompanjonima, menadžerima, čemu god treba, raznim poslovima. Na taj način se te strukture se bogate, zauzimaju pozicije i onda jednostavno sve više se i otuđuju od ovog naroda i nemaju nikakve pozicije, nego što? Stavljaju se pod zaštitu ovih svjetskih međunarodnih struktura. I zato jesu upravo, ako gledate ko su te strukture koje su toliko insistirale da se uđe u Europsku uniju, da se uđe u NATO pakt, su upravo te koje su najviše pljačke razmjenište svega napravili. Jer su se one stavile pod zaštitu. Jer ako ste pratili taj ulazak u Europsku uniju, kako onda su mi govorili kao Europska unija vrlo rigorozno češlja, pravosuđe, ovo ono. A kako to da ta Europska unija u tom pristupanju Hrvatske u Europsku uniju nije postavila pitanje pretvorbe i privatizacije sve te pljačke? Pa nije zato jer su oni dio toga, jer je najveći dio kolača su uzele upravo te međunarodne banke i korporacije. One su te koje su uzele Hrvatsku u svoje vlasništvo. Ovi domaćim slugama su dali mrvice, iako te mrvice su za nas izuzetno velike. Te mrvice tim domaćim slugama omogućuju da imaju viletine, da imaju jahte, da imaju Mercedes, BMW i tako dalje. To izgleda nama puno, ali u odnosu na to koliko je stvarno Hrvatska opljačkana, koliko je nama oteto, to je ništa. To je ništa, oni svojim tim slugama sitnice daju. Mi smo puno više opljačkani, znači ovo nacionalno blago, ova zemlja, ovo sve što ima, to je sve danas faktično pod vlasništvom tih međunarodnih banaka i korporacija. O tome sam ja još pisao prije 10 godina, smo na mojoj prvoj knjizi i nagovijestio, dao rješenje i tako dalje. I nažalost sve se upravo po tom obrascu odvija i nije to samo, to isto moramo biti na čisto, nije to samo obrazac za Hrvatsku. Tako se cijeli svijet po tom obrazcu banaka, bankarsko-korporativnog terora i tiranije se preslaguje i formira. To je taj takozvani novi svjetski poredak gdje se država izumire. I onda dolazimo do ovog momenta, ako ste upoznati s time, kako je Marks govorio da će država izumrijeti i da će nestati. Znači, i onda dolazimo do toga da vidimo da je komunizam i kapitalizam, da je rigidni kapitalizam, da je to biti ista stvar, to su dvije strane iste medalje. I onda, kada se dođe do tih spoznaja, onda se može shvatiti te naizgled paradokse povijesne, koji mogu izgledati neshvatljivo, ali kažem to samo kad se gleda površinski, kad se uđe u suštinu stvari, onda se sve razjasni, sve postane jasno. Kako to da su ti Rothschildi, ti upravo najveći bankari, kako to da su oni financirali jednog Karla Marksa, Engelsa i te komunističke ideologe da formiraju te komunizam koji kao naizgled potpuno protivan kapitalizmu i tim bankarsko-korporativnim strukturama. Zato jer nije. Zato jer je to ta igra, to se zove takozvana hegelijanska dijalektika, teza, antiteza, da bi se stvorila sinteza. Da, potvrda najočitija ovome o čemu govorim, tog paradoksa, koji ovako izgleda površinski paradoksalno, ali je jasno kad se shvati o čemu se radi, je današnja moderna Kina. Znači, moderna Kina je Narodna Republika Kina, a na vlasti je komunistička partija, koja je jedan oblik marksizma koji je taj Mao Zedong još malo preoblikovao, ali to je suštinski taj komunizam, partija tamo komunistička vlada, a najbrutalnija kapitalistička eksploatacija radnika se provodi upravo u Kini. Znači, taj komunizam i komunistička partija koja se cijelo vrijeme, i ovdje kod nas je tako bilo, a i normalno po cijelom svijetu ti
komunisti tako nastupaju, mi smo tu zaštitimo prava radnika protiv eksploatacije, bla, 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 a pogledajte u Kini, najbrutalniju represiju i eksploataciju nad radnicima upravo provode komunisti. Zato jer su upravo te komuniste, još boljševike u Sovjetskom savezu, pa poslije i ove komuniste u Kini, su upravo financirali i doveli na vlast te strukture koje su u centru, to je taj London, znači to je premrežno, znači taj bankarsko-korporativni centar svijeta je u Londonu, to je ta londonska kruna, to je opet i ta masonerija, te tajne službe, oni su financirali i boljševike i taj prevrat i tu revoluciju tamo napravili i poslije Mao Tse-tunga. Ja sam završio inače ekonomiju, ja sam diplomirani ekonomist, imao sam jedno sučeljavanje na televiziji još prije koliko, ne znam, 4 godine, tako nekako sa razvikanim ekonomistom Ljubom Jurčićem, koji je ujedno i profesor na fakultetu. I onda sam postavio sam jedno pitanje, ne kako smo bili, gdje to je bilo direktno na televiziji, Z1, ne lokalna televizija. To je najviše što tu i tamo možemo dobiti neki medijski prostor. Onda sam njega pitao, gospodine Jurčiću, znate li vi ko je bio prvi ministar financija u vladi Mao Tse-tunga? Znači, kad je Mao Tse-tung 1949. Umarširao u Peking i preuzeo vlast nad Kinom cijelom i oformio prvu vladu, ko je bio prvi ministar financija? On je onako gleda, pojma nema on. A profesor? I predaje još povijest ekonomije, pa ne znam. I sad zašto bi to trebalo znati? Zato jer je prvi ministar financija u Kini, u komunističkog Mao Tse-tunga, bio Izrael Epstein. Izrael Epstein koji je rođen u Poljskoj, koji je onda još otišao živjeti u Ameriku, u New Yorku, Wall Street, kod upravo bankarski, taj korporativni centar, i iz Wall Streeta, iz New Yorka je direktno, znači par dana prije toga doletio u Kinu i tamo ga je Mao Tse-tung postavio za svog ministra financija. I dan danas, znači to je ta veza, znači taj Izrael Epstein je u dubokoj starosti preminuo negdje 2005. godine, ja mislim ili 2004. tako nekako u Kini, pokopan je sa najvećim državnim počastima i tako dalje. I cijela ta grupacija uz Izraela Epsteina je bila ta koja je omogućila poslije, ko zna tu taj dio povijesti kako je Kissinger sa ovim Nixonom napravio ono, tako to se zvalo detant, zatopljenje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, i onda je počela deindustrializacija Sjedinjenih Američkih Država, transfer tehnologije, i ne samo Sjedinjenih Američkih Država, nego i iz Europe, i tako se evo došlo do toga, sad moram to malo ubrzo da shvatite kako to funkcionira suštinski. I onda se dogodila ta transfer tehnologije i da ta komunistička partija Kine, danas se svi ovi što imamo, vidite ove iPhone-ove, kompjutere i tako dalje, 90, koliko to posto se to proizvodi sve u Kini, strahovito teški radni uvjeti, to ako ste na internetu nije teško to vidjeti, to su stravične slike, na što to liči, to su ko radni logori, praktično samo što ljudi dobrovoljno u njih ulaze, jer stavljeni su bez takvu opciju, jer je brutalni komunistički režim kroz svoju silu i represiju jednostavno sa sela potjerao mase u to ogromne gradove, stvorio te mase proletera, sukladno upravo toj marksističkoj doktrini, i ponudio im opciju da rade 15-16 sati dnevno za nekakvu šaku riže, da bi korporacije tipa Apple i banke da bi izvlačile ekstra profit, ali te korporacije, banke imaju svoje vlasnike imenom i prezimenom, a to su te elitističke strukture koje drmaju svijetom, koji evo umrežuju cijeli svijet, tipa Rothschildi, Rockefelleri, Warburzi i tako dalje, i engleska ta kraljevska obitelj, isto dioničar u tim bankama i korporacijama, i nizozemska kraljevska obitelj, ona kraljica Beatrice i tako dalje, znači to su te strukture, nije uopće teško doznati ko su oni, ako se čovjek malo potrudi, i onda se slaže ta sva slika svijeta i kako to funkcionira i tko to našim životima želi upravljati, na koji način upravlja i u kom smjeru to ide. Znači, zašto to uopće potrebno, neko može postaviti pitanje, zašto bi to uopće trebalo znati, što je to nama bitno, kako je u Kini. Zato jer taj model Kine je predviđen da za cijeli svijet da tako funkcionira. Znači jedna mala elita, kao što u Kini je ta komunistička partija, znači ta jedna elita, znači ima više milijardera u Kini nego u Americi sada. A ko su ti kineski milijarderi? To su ta partijska vrhuška, ti kineski generali i tako dalje, visoki partijski činovnici, oni su ti koji su ekstra milijarderi i njihovi partneri koje oni izaberu.
a ostalo je bijeda i sirotinja. Ima tu nekakva mali sloj srednje klase, ali vrlo zanemariv. Ostalo je sve jako jadno i siromašno. Taj model, znači gdje je jedna mala elita, odnosno mala struktura društva iznimno bogata i iznimno moćna, kroz to bogatstvo i sve to, a ostali smo svi predviđeni biti bezzemljaši, bez imovine, bez ičega, zato se ovako brutalno provode deložacije, ljudi imaju 2000 kuna duga, pa ih se izbacuju iz stanova, ne plate, ne znam, vodu, grijanje ili nešto slično, izbaci ih se iz kuća, plijeni im se sve. A kome se to plijeni? Ko to uzima? Uzimaju upravo te banke, uzima ta engleska kraljica, jer kad se to ide, znači, uzima banka, neka Raiffeisen banka ovdje u Hrvatskoj. Ali ta Raiffeisen banka ili koja god, Zagrebačka banka, nije to ili ona, kako se zove, kažu, talijanska banka, da je to privredna banka, da je Talijanima prodana i tako. A nije to Talijanima prodana. Nema više tog nacionalnog u tome. To su sve nadnacionalne strukture tih Rothschilda raznoraznih i njihovih partnera i kompanjona. Protiv tog sustava, protiv svega toga, mi nastupamo, pokušavamo se ne podložiti tim silama i zato, znači to je bilo pitanje ovdje, jedna gospođa novinarka pitala zašto sam ja nastradao, upravo zato što se tim strukturama, tim planovima, sa znanjem, sa tim spoznajama, koje sam, čitajući, istražujući, zanimajući se za odgovore koje nisam dobio na fakultetu, jer tamo na ovom ekonomskom fakultetu to ne širi se nikako znanje pravo, nema tu znanja, jer da ima, pa ne bi živjeli u ovakvim ekonomskim jadnom stanju. To je kao da sa fakulteta brodogradnje izlaze diplomirani brodograditelji koji projektiraju brodove koji odmah potonu. A kakav je to fakultet? Kakvi su to brodograditelji? Kakve su to diplome? Možete mahati tim diplomama koliko hoćete. Ako vama brod tone kojeg vi kao brodograditelj izgradite, ta diploma ništa ne vrijedi. Tako i ovi silni ekonomisti, koliko su ih producirani? Na desetine tisuća diplomiranih ekonomista ima u Hrvatskoj. A kako je stanje ekonomije? Katastrofa, tone sve. Prema tome te diplome, to znanje ne vrijedi ništa. Ne vrijedi ništa. Treba nešto resetirati, revidirati i vidjeti u čemu je problem. A problem je upravo u tome što je to namjerno tako implementirano da ljudi budu uslijepili, da nisu uvijek samo jedna paradigma gura i da misle da nema izlaza van. Da se to mora tako biti, da nema drugoga, da mi moramo ovisiti o tim međunarodnim kreditima, o Međunarodnom monetarnom fondu, o Svjetskoj banci, o tim financijskim strukturama, jer bez toga mi ne možemo. To se stalno tako plasira, to je jedna bespomoćnost, ne možemo sami. To je stalno bilo ova mantra za ulazak u tu Europsku uniju, ne možemo sami. To je bilo sustavno hipnotiziranje i indoktriniranje cijele javnosti da ih se ta jedna ubije svaka samosvijest o vlastitim sposobnostima, o vlastitim mogućnosti preživljavanja i izgradnje, nego mi moramo biti uklopljeni u taj svijet. A taj svijet ne valja. Da valja, ne bi se ovo događalo što se sad događa. I u Europi i bilo gdje drugdje. Upravo to sve, o čemu govorim, moći ćete ovdje u ovoj knjizi vidjeti, ali i puno toga drugog. Znači, govorimo o tim podnavodnika ozbiljnim stvarima, a ima tu i tih doživljaja zatvorskih koji su bili i teški i mučni, a ima i zabavnih anegdota sa zatvorenicima, sa drugim tim ljudima. Sve sam tu stavio, ima i tih procesa, tih ispitivanja što su me pogotovo ta jedna psihijatrica, relativno mlađa, koja me uporno ispitivala, željela me uvjeriti da ovo što ja govorim, ovo što vama sada govorim, da su to sumanute ideje, da to nije normalno da ja to tako govorim, da to nije u redu, da što ja hoću, da se ja moram uklopiti, da bi u to uručiti doslovce tim riječima. Evo, to je ta psihijatrija što su oni željeli sa mnom postići. I onda još su mi prijetili, direktno nekao, vi ne znate što vas čeka ako vi ne prihvatite ove naše ideologije u biti, jer to je bio ideološki sukup, to će se moći vidjeti kao čitao, znači to nema nikakve veze sa psihijatrijom, odnosno sa nekakvim liječenjem ili bilo čim. To je bio čisto ideološki sukob. Znači ja imam jedan svjetonazor, jednu ideologiju, ta psihijatrijska ekipa koja me tamo zarobila, koja me ta vještačila, ta doktorica Biško i ti njezine, jer to isto jedan, moram tu digresiju napraviti,
Znači, ta doktorica Miško koja mi je radila vještačenje dok sam bio u Remetincu, i to napravila vrlo površno, znači 2 razgovora po sat i pol došla i na osnovu toga ona dala svoju dijagnozu. Ona je ujedno i bila šefica odjela u zatvorskoj bolnici gdje sam ja bio. Znači, ona mi je radila vještačenje i dijagnozu i poslije me sud transferirao kod nje da me drži tamo u zatvorskoj bolnici pod nadzorom, ona i njoj podređeni psihijatri, koji su normalno svi išli njoj na ruku, odnosno, to sam ja vidio, znači oni su svi jedan uigrani tim, rade proizvoljno kako god hoće, uopće ih ne zanima ni humanost, ni ništa, prema tim ljudima tamo se odnose potpuno suprotno svim načelima etike kako bi se liječnici trebali, struke kako bi se trebali ponašati, to je stvarno zastrašujuće, eto, kad čovjek to vidi da to može tako funkcionirati, da opet nikome se ništa ne dogodilo, nikakve odgovornosti za to nema. Dakle, te njezine kolegice, pogotovo ta jedna, me uporno uvjeravala, čak taj čuvar koji me redovito, znači ona zatvorskoj policiji kaže da me dovede iz sobe, onda taj čuvar dođe, pa me vodi i sad nakon već duže vremena, ipak se uspostavi komunikacija između mene i tih osoblja tamo, onda ovaj kaže, pa što se ovo događa? Kaže, ja 20 godina ovdje radim, još nisam vidio da su nekoga ovako često zvali na razgovor. Onda se ja isto s njim malo našalio, kažem, pa možda se ta doktorica u mene zaljubila. Ovaj kaže, pa je, može to biti, to je. Da ja njemu kažem, dajte vi svako malo dođete, provjerite, možda će me napasti onda tako on se ismije. To su ti, recimo, ti šaljivi momenti tamo koji su se događali u svojoj toj muci. Čovjek se mora malo, eto, i taj ventil otpustiti, jednostavno da ne upadne u tu nekako mračnjaštvo, koliko god je bilo teško, uvijek treba, eto, i kroz tu šalu i vice, pogotovo će to koje je imao iskustvo na frontu, zna kako smo se mi, kad je grmilo, kad je pucalo i tak dalje, isto smo se šalili viceve, nekakve šale, smijali se i tak dalje. To je ta kompenzacija tog teškog trenutka da se na taj način čovjek, eto, sanira i psihički i mentalno i na svaki drugi način. Eto, tako sam ja to isto i u toj bolnici tako radio. Tu sam se upoznao sa puno ljudi, svakakvih, bio sam okružen najbrutalnijim, može se reći, ubojicama, ono što gledate u najgorim crnim kronikama, ona brutalna ubojstva, komadanje i tako dalje, to su bili moji cimeri u sobi. A bilo je i potpuno benignih, mogu bi se reći, ljudi, to sam nešto ispomenuo jučer na Vinkovačkoj televiziji na gostovanju, reći ću ovdje opet, ko nije čuo, došao je taj Ivan Benko, koji je poznat kao zagrebački Robin Hood ili zagrebački fantom, tako su ga ti mediji prozvali. Tako nije malo, kako se reklo, osebujan lik, nije se baš dobro snašao u tom civilstvu poslije rata, ali je bio od 1991. do 1995. Cijelo vrijeme hrvatski vojnik, hrvatski ratnik u Tigrovima, upoznali smo se tamo, pričali, čak smo govorili, na nekim dijelovima smo se čak i susreli, ne direktno, nego bili smo blizu, kako su postrojbe nam se tako susretale i tako dalje. Znači, tom jednom Ivanu Benku, koji je takav kakav je, ali on je napravio, utvrđeno je da je oštetio za 70.000 kuna, ukoro tim svojim pljačkama što se provlačio. A opisujem to ovdje, isto na neki način zabavno kako on to govorio, da je njegov život. Znači, on je ulazio, dok su ti ljudi spavali u te kuće, u vile na Tuškancu i Pantovčaku, čovjek spava, gleda pred televizorom, on se prošunja pored njega samo gotovina zanimala, znači nisu ga ni kartice, ništa, samo je onda ušao, tražio njima po novčanicima i uzimao sebi i tako. To su bile te njegove akcije, a od tih 70.000 kuna više od pola toga je što je bilo kada je iz te jedne kuće izlazio van kroz dvorište, imao je nož sa sobom i na jednom Mercedesu je razrezao gume. To su vrlo skupe gume, neki jako luksuzni model Mercedesa, svaka guma više od 10.000 kuna i to mu je ukupno te njegove štete 70.000 kuna. Ali zašto govorim? Za tih ukupno 70.000 kuna što on oštetio te ljude i tako dalje, počinio te krađe, on je dobio 4 godine zatvora. Evo, to vam je kriterij hrvatskog pravosuđa. 4 godine zatvora. A evo sad prije nego što smo ovdje dolazili, dok smo bili tamo u Vukovaru gdje smo bili smješteni, pa sam gledao neki dnevnik, odnosno televizijski program, pa vidim, bilo je nešto spominjano
Milošević, ona afera Remorker, nagodba. Ovi koji su pokrali milijune i priznali da su pokrali milijune, dobiju guljenje krumpira i eto, oni su sad slobodni i nikome ništa. To je ono što mene strahovito boli, strahovito me smeta i opet, i tu kažem, još čak više me možda smeta, gdje su te silne braniteljske udruge? Da, evo, tu je njihov branitelj, naš kolega, koji je dobio 4 godine za 70.000 kuna zato što nakon 95. je razvojačen, nije se baš snašao, i iz takvog socijalnog miljeja izlazi i tako dalje, nije puno, nije štetio. Zašto se za njega niko ne zauzima? Gdje su svi ti? Nema interesa. Znači, izgubila se ta naša solidarnost međuljudska, svako nekako orijentiran samo na sebe, misli da će tako uspjeti se izvući i sebi prosperirati, a pouka bi bila, ne samo danas, nego to je od kad ljudi ima, znači da samo kroz slogu i zajedništvo možemo nešto dobro postići. Ta nekakva individualizacija i sebično gledanje, samo ću ja gledati kako ću sebi, se nešto priskrbiti, briga me lijevo desno, na koncu svi nastradamo na takav način. I taj koji gleda možda privremeno, vrlo kratko uspije i nešto si kao pridobiti, ali dugoročno svi gubimo sve. Jer upravo u tom kontekstu, zato to stavljam u kontekstu svjetskih zbivanja, svjetskih planova, svi smo predviđeni biti bez svega. Samo to ide postepeno. I onda to kao jedna puzujući proces, pa ljudi nemaju primjerenu reakciju na sve to što se događa. Da, evo tu mogu bi kažem puno o tome sad govoriti, što se tu još događalo, ali najbolje bi bilo, evo, ako možete, kupite knjigu, sad dolaze i ti blagdani, za poklon vašim bližnjima, vašim dragima, nešto vrijedno. Evo, tu je ova knjiga, inače u knjižarama je 200 kuna, ovdje po toj promotivna cijena je 150 kuna, pa ako smatrate da bi to moglo vas zanimati ili nekome pokloniti, bit će mi drago da, evo tu su knjige, pa ću se ja poslije potpisati, ko hoće poslije to da napišem, jer knjiga je trajni zapis, znači to će ostati, evo i s tim ću i završiti, pa ćemo onda prijeći na vaša pitanja, što mi je izuzetno drago. Nismo uspjeli, ali dali smo se od sebe, imamo čistu savjest, nismo uspjeli da sačuvamo Hrvatsku, da ne bude okupirano od Europske unije. Kažem, to čak nije ni bitno, bitno da smo maksimalno dali sukladno mogućnostima. Ali što sam uspio s ovom knjigom napraviti? Uspio sam da dugoročno malo gledano, znači za idućih 30, 40, 50 godina, kad će se gledati i uzimati što je ostalo u Hrvatskoj iz hrvatske književnosti, što je ostalo vrijedno, što će se čitati, to će biti ova knjiga, evo to vas uvjeravam. Znači, uspio sam da svi ovi koji su sada razvikani, razni Jergovići, ne znam, Ante Tomići i sva ta režimska piskarala koji vidjet ćete ih po kioscima njihove, te kao književna djela i tako dalje, i oni tu dobro i zarađuju i imaju dobro zaleđe, dobro reklamu, ali njihova vrijednost i kvaliteta nije nekakva, nema toga. U prvom redu nemaju zato jer nisu slobodni ljudi. Znači, sve što kreativno i lijepo može stvarati samo čovjek koji je slobodan od navezanosti na druge ljude, na zemaljsko, znači ko to jednoj ima bolju, mogu se reći, internetsku konekciju sa svevišnjim. Znači, to se ne može imati ako si ti zarobljen, ako si ti u nekakvom idolopoklonstvu, odnosno ako si dio ovog sustava, ako ti, znači, moraš paziti što ćeš pisati o svom gazdi, ne znam, Paviću, Todoriću i tako dalje. Onda se ta kreativnost blokira. Bogu hvala, ja s time nisam ograničen i to se upravo vidi u tome i uspio sam time jednostavno za buduće generacije, kad će se gledati i ovi povijesni događaji, ovdje u ovoj knjizi upravo to obrađuje se i hrvatska lokalna povijest i malo dalje, ali pogotovo ova od 90-ih na ovamo. I ova knjiga će biti apsolutno nezaobilazna i kao knjižno djelo, a i kao i taj povijesni sadržaj i
znanstveno, recimo i ekonomski, tako dalje. Znači, unutra svega ima, ali na toj književnoj razini sam napravio taj uspjeh i na taj način sam, ajde, za moju djecu, za unuke, znači za te iduće generacije, ostavio jednu ostavštinu, sam dao, koja će tu ostati. Znači, kao što danas kad gledamo unazad 50 godina, bilo je puno pisanja ovog onoga, ali što je ostalo vrijedno? Znači, što se čita? Čita se Ivan Raos, Prosjeci i sinovi, Ranko Marinković Kiklop, Krleža, iako se ideološki potpuno razilazim, ali treba objektivno, znači, njegove književničke sposobnosti su neupitne. I to je to. Možda tu i tamo nešto sitno, ali nema ničega drugog. Tako će i od danas pa za 50 godina, ondašnji i tada za vrijeme Ranka Marinkovića i Raosa isto je bilo svakakvih piskarala koji su producirali tada. Sve to zabranjeno, sve to ne. Tako će ovo biti. I to mi je ono što mi je veliko zadovoljstvo i tim više, evo, dok ove radim moje promocije, sutra imam suđenje, ali pišem novu knjigu kojom ću još, ako Bog da, još bolje upravo to napraviti, koja će biti jednog drugog sadržaja, ali upravo u tom smislu da ostane taj razina literalne književne vrijednosti koja će budućim generacijama dati nešto vrijedno i da će na taj način sve ove strukture koje su protunarodne, protubožje, i Hrvatska i također normalno će biti maknute u stranu i onda će svako ko će biti željan čitanja neke lijepe književnosti, nečeg vrijednoga, će uzeti ovu knjigu i na to će se pozivati. Eto. I to mi je, kažem još jednom, jedna od velikih satisfakcija i svih ovih muka koje sam prošao i svih ovih tegoba koji dalje prolazim svojim suđenjem, da sam ipak u tome uspio. Eto, i ako Bog da, bit će još. Evo, s ovim bih vam se zahvalio na pažnji što ste slušali. Sad možemo prijeći na ovako jednu malo neformalniju komunikaciju, koga nešto zanima, slobodno javite, pitajte, bit će nam drago, evo, Natko i ja ovdje. Sve, nema zabranjenih tema, ovdje nema cenzure. Mi se ne bojimo ničega, nikakvih pitanja i još manje davati odgovore na ta vaša pitanja. Hvala vam lijepo i svako dobro želim. Evo izvolite, pitajte. Ja ću, ja sam onu tvoju prvu knjigu tamo na trgu Bana Jelača pročito možda 3-4 one stranice, ali bilo mi je pregusto, presitno. Ali ću ovu uzeti zato što znam otprilike šta si prošao, ali ću uzeti da ovi moji magarci će pročitati. Super. Ja ću je pročitat, ali mi je toliko bitno zato što ja pretpostavljam da znam u detalje. Odgovori Milija. Hvala na ovom pitanju. Da ti odmah kažem, upravo, znači to treba ljudi znači, ja sam prije 10 godina napisao tu moju prvu knjigu, ali koja je jedna sasvim drugačija, to je više tehnička uputstva za funkcioniranje države. Znači tu sam ja dao jedan državotvorni program od A do Ž, kako se kaže. I to je vrlo je sitno napisana, vrlo gusto, da bi moglo sve stati, to 800 stranica. I to je upravo to više jedna tehničko-znanstvena knjiga. Ne? A ovo je nešto sasvim drugo. Niti je, znači bit će puno ugodnije, upravo na tom iskustvu, jer sam znao, ali sam svjesno išao tako, tu prvu knjigu sam tako napravio, ali ova druga je upravo sve suprotno toga. Prozračna, slova su krupnija, rečenice su puno čitkije, tako da će biti sigurno i lakše i tebi Ilija začitati i ja ću nju pročitati, nego ću ja nju uzeti zbog ova moja dva magarca kod kuće, da ne bi slučajno zastranili, ja se nadam da neće. Iako ovako razgovaraju s njima, vidim ja da to koji ove sve mlade, jednostavno mediji rade svoje i da, ali baš ja njima to i knjiga je medij i to trajni medij, znači zato je to bitno, znači svi ovi mediji, Facebook, YouTube, internet i tako dalje, kad
nestane struje ili neki virus dođe, to će sve biti izbrisano kao da nikada ničega nije bilo. Ali knjiga je ta koja ostaje trajno, ovaj zapis. Nije slučajno da je Božja objava isto ispala. Pa može se opet, znači, ako se tiska 10.000 knjiga, kada dođe to vrijeme paljenja knjiga, jedan dio se može spaliti, ali uvijek je to tako bilo, uvijek se ljudi sakriju, sačuvaju i tako dalje, dok je na ovom sad kompjuterskom umreženju to puno jednostavnije, znači samo se cijela mreža sruši i gotovo je, nema više ničega. Znači, to paljenje na internetu, pod navodnike paljenje knjiga na internetu, samo pritiskom dugmeta se obavi, dok je ovo puno teže. Normalno da je moguće da se to dešavalo kroz povijest, ali uvijek je dio knjiga ostao, jer to je ta specifičnost knjige, da je, kad je čovjek ima, znači ne mora niko drugi ni znati da je to kod nekoga u biblioteci ili gdje se to već drži. I tako je, ko zna iz onog vremena Jugoslavije, mnoge knjige su se na taj način čuvale u tajnim arhivama koje su davali očevi svoje djeci i govorili nemoj to nikome govoriti, to samo mi imamo, niko ne smije to znati. To je knjiga. Evo, izvolite. Ivica Šitum. Ovako, dva možda komentara, jedno pitanje. Drago mi ste spomenuli Krležu, jel? Imao sam jednog krasnog profesora nekada u srednjoj školi koji kad je trebao predavati o Krleži, napisao Miroslav Krleža, okrenio se prema nama i rekao ja vam ga neću, kaže, tumačiti ko želi, neka čita, kaže, i nek o njemu razmišlja. Zvao ga je naknadna pamet. Što mi je ostalo drago, jer on za kraljevine pisao Austro-Ugarskoj, posle NDH je pisao NDH i znači bio je heroj. Bio naslov u svakom slučaju. Da, druga stvar, spomenuli ste Rothschilda. Rothschild je svoje prvo bogatstvo čak dijelom i od nas uzeo. Možda, ne znam, znate podatak da je on bio glavni liferant Austro-Ugarske vojske kad su porazili Napoleona. Da. Obitelj Rothschild. Bilo ih je pet braća. Jedan od njih je bio tu. Znači, bio je u kooperaciji sa jednim generalom koji se zvao Johan von Dragolović. Pokopan je tu kod nas na pravoslavnom groblju. Ima znakovit spomenik. Nije obelik metalni sa grbom, ali je trokut masonski onak. Znači, Johan von Dragolović, koga interesira, nek ode pravoslavno groblje, potražite ga, 1823. godine pokopan. Još me zanima jedno pitanje, kad pogase svjetlo, imao sam nekako iskustvo, kad pogase svjetlo, šta se događalo u vama? Gdje kad pogase svjetlo? U bolnici, u zatvoru. Aha, u zatvoru. Ste bili pod medikamentima ili ste imali vremena da kristalizirate sve? Bio sam, vrlo detaljnije ćete vidjeti kako je to funkcionirano. Znači, ja sam bio, propisali su mi tu terapiju koju sam morao uzimati. Snalazio sam se na više načina da to izbjegne. Neki put nisam uspio izbjeći, nek sam morao progutati, neki put sam uspio, većinom sam uspio ispljunuti, prevariti ih i tako dalje. Čovjek se, nevjerojatno što mu sve padne na pamet da se snađe u nemogućim uvjetima, kakve sve ideje dolaze. Tu sam još recimo, inače imam ovako uvijek bradu nosim, a onda sam prestao se potpuno brijati. Tako da mi je sve ovo ovako izraslo, a zašto? To je bilo u funkciji toga da mi se grlo prekrije i da mi se ovo bude što više sakriveno, ta brada kao maska, tako da onda na kraju, nakon onih skoro 9 mjeseci, to je koliko mužahedin sam izgledao. Ali upravo to bilo u toj funkciji da mi tu stavi masku, da mi se ne vidi ovo grlo, tako da oni u toj kontroli ne mogu vidjeti da li sam ja progutao ili ne, a još druge te momente sam radio prije nego što sam išao, sam se onog češnjaka najao, prožvakao, tako da imam i zadah, jedan odbojni. Čovjek se snalazi najbolje što može. Neki put mi to nije upalilo, ali onda opet sam imao tu disciplinu. To je ta bila borba sa samim sobom, znači opet jer takozvani taj lijek doslovce te oduzme ti svu snagu i tjera te da se položiš na krevet i prepustiš tim snovima i tom svemu. Ja sam se borio s tim, radio sam sklekove, čučnjeve, trbušnjake,
sve moguće, jer znam od prije, znači to je nekako elementarno znanje ljudskog tijela, znači da kroz znojenje ti toksini, to što uzmemo, što brže izlaze van. Onda sam se ja intenzivno vježbao to da to što prije probam iznojiti, što više tekućine sam uzimao, isto tako da potaknem to rastvaranje. Onda sam preko kantine naručivao puno ovih oraha koje sam jeo. Zašto? Jer orasi imaju u sebi omega-3 masne kiseline koje opet služe kao svojevrsna zaštita i bolja obnova upravo tih moždanih stanica što je ovo djeluje. Znači, eto, na sve te načine ljudske pameti sam se dovio, a opet najveći zaštita i zahvat je bio molitva i pouzdanje u tu Božju intervenciju da me sačuva od svega toga i eto i ova knjiga, to sam i ono govorio na televiziji, sad sam posjetili da to naglasim, upravo svjedočanstvo toga da se ne smije u najtežim momentima, to su ta iskušenja, u biti to je testiranje naše vjere, lako je biti vjernik kada ti je sve lijepo, divno, krasno, kada imaš primanja, kada imaš hrane, kada ovo onda, nego upravo u nevoljama, u problemima se kuša vjera i koliko je neko dosljedan tome što propovijeda, a koliko će se okrenuti i uhvatiti za nešto drugo, a što se nudilo. Upravo to je bila ta borba dobra i zla, ko u onim crtanim filmovima kada onaj dobar anđeo i loš anđelo se pojavili sa svojim ponudama, ne? I onda su ovi loši dolazili, evo, sve će ti ovo proći, samo pokloni se, prihvati našu pomoć i tako dalje. To je to iskušenje bilo, koje nije to bilo ni lako, znači, pogotovo misliš si, to i pišem ovdje, ja bi rađe, znači u tom trenutku da mi neko donio papir, da je rekao da li ja pristajem da me izvedu pred streljački stroj i da me strelju, ja bi to rađe prihvatio jer je to humanije i dalje stojim pri tome, znači humanije čovjeka ubiti, znači smrtnu kaznu, nego na ovaj način mučiti, jer to je mučenje i to mučenje na koji način, to su bile te strahote koje su mi prolazile glavom, znači ako ja ovako nastavim i ako mi to bude trajno, kako je bilo predviđeno i kako sam vidio ovi oko mene koji su već dugo tu, to su zombizirani ljudi, to su ljudi biljke. Znači ako se ja u to pretvorim, a sve kako mi je, ću tako završiti, ne, ako se nešto ne promijeni, to je meni bilo strašno, ja ću biti na teret moje djeci, znači bit ću jedno opterećenje svima. Znači, bit ću jedna biljka koja će biti samo opterećenje, neću moći stvarati ništa, neću moći raditi, neću moći misliti. Pa bolje mi je onda da me pogubite nego da mi to napravite. To je apsolutno puno lakše. Nego na taj način da se čovjek ugasi njegova svijest, da mu se isključi pamet i da ga se ostavi tako da je u tom jednom stanju da je vrlo teško, vrlo ružno, vrlo kažem, teško i za mene i za moje bližnje. I, eto, kažem, Bogu hvala, upravo kroz ta promišljenja što mi se sprema, ipak sam prelomio to i rekao idem do kraja, pa kako bude, nema mi druge. Jer, normalno, opcija samoubojstva nije dolazila u obzir, to isto je jednostavno, eto, isto jedno iskušenje, odnosno jedna ta mogućnost koja neko može reći tako bi napravilo, to je ono što nam je Bog dao, taj naš život, on je svetinja i napraviti samoubojstvo na taj način, to je kao, kako bi se to reklo, opaliti šamar svom stvoritelju, koji nam je taj život poklonio. Znači, jedan poklon koji nam je dao, mi njemu s jednim nezahvalnošću vraćamo natrag u lice i tako dalje. Znači, to nije dolazilo u obzir i jednostavno samo trebalo baciti kako bi se reklo, u tu rijeku vjere i gdje me odnese. I evo, donijela me tu za sada i dobro je. Nije loše. Reci Ivane. Evo ovako, ja sam pratio sve to kad ste bio otišao tamo, bio zatvoren i sve to, i nekako paralelno sa tim, nešto malo prije toga sam počeo računati nešto u vezi, povezao sam neke stvari, znači 2 i 2, ovo što se događalo tebi sa onim što se događa kod branitelja, znači kod nas u Hrvatskoj. Za
šta, Bogdanovce, rađaju se djeca sa karcinomom, gdje je toga maltene cijelo selo, znači cijela populacija jedna ovoga. Sad ovako, kad je Ivan Pranklin otišao bio kad je bio zatvoren na psihijatriju, ja sam pratio sam isto to sve što se događa oko njega, međutim, u jednom trenutku kad je njegova sestra bila rekla jel vi želite nešto kao Ivana Vrbova za neku političku stranku, ja sam onda rekao stop, ako ste vi na to nadošli da ja nekoga vrbujem za političku stranku, rekao gospođo draga, ja sam ničem odavde, razumiješ? Ali hoću reći to, upravo ta politička psihijatrija, znači to što rade braniteljima i ljudima i od vjere i onih koji pričaju istinu, ne znam, meni to ne vuče na dobro. Da, ne vuče, pa nije to dobro. Zabrinjavajuće da ti je to dobro. Nije to dobro. Ne vuče tu ništa na dobro, sad ću vam ja da kad je on spomenuo karcinom. Moj šogor je umro 2002. od raka limfnih gnijezda. Bio je u 5. brigadi, iz Vakufa je njih 12 došlo sa istom tom dijagnozom. Nažalost, svi 12 su umrli, iz Varaždina, 7. brigada Varaždinska. 3 su pripadnika imala isti taj sindrom, oni su se bili povezali, našli su se u Zagrebu u bolnici i skontali su gdje su svi bili zajedno, čak su napravili jednu udrugu, bilo je to u Areni, u 2 broja napisano, gdje su oni rekli da je neko vršio tamo eksperimente, čak su spominjali ime jednog našega časnog generala koje ja se još uvijek ne usudim spomenuti. Sad, pošto su oni umrli, od toga nema ništa, ja znam za njih 12. Istog tog, svi su imali rak limfnih gnijezda, ali što on spominje karcinom, to je ovdje kod nas ona paučina koju smo mi jasno je Znam, evo to, upoznao sam sa svime tim. I ne samo, znači, to je, kako se reklo, to je standardni operativni model ovih struktura, znači ovih domaćih od JNA, Beograda, a nažalost i to je najveći problem. I ove, pod navodnike, naše hrvatske strukture i dalje na tome radi. Znači, sustavno je, pogotovo na braniteljskoj populaciji, to nije nimalo ništa slučajno, to sve je planirano i promišljeno. Znači, zašto? Jer upravo te strukture, lopovsko-pljačkaške, izdajničke, znaju, odnosno njihovi šefovi, znaju gdje im potencijalno prijeti najveća opasnost. Znači, i općenito, zašto i te, znači, te globalističke strukture, zašto one produciraju toliko te ratove, zašto im ti ratovi bitni? Jer na taj način oni rade umjetno, nije to prirodno, znači to je umjetna selekcija, jer u tim ratovima, ako gledate ovdje kod nas, ko se javljaju kao dobrovoljci? Ono najbolje iz naroda, oni najhrabriji, najplemenitiji, oni su u prvim borbenim redovima. I onda ih kroz rat, puno njih pogine u ratu, a ovi što su preživjeli, njih onda ovim drugim metodama takozvanog liječenja i tako dalje, i sve skupa što im daju, ih eliminiraju. I na taj način su oni ono najbolje, onaj element društva od kojim tim vladajućim globalističkim struktura potencijalno prijeti najveća opasnost da bi se okrenuli protiv njih, jer to su ljudi koji se ne boje, koji imaju tu plemenitost i časnost u sebi, oni su ih dobrim dijelom tu eliminirali i srezali. Da li ili ih odveli velik dio, nažalost, kolega naših branitelja, evo to Natko i ja, to svjedočimo iz prve ruke, su upali upravo u taj žrvanj psihijatrije, odnosno takozvanih raznih sredstava za smirenje, koji sve ono za što smo se mi borili, su im obezvrijedili, popljuvali, čak ide do toga da se to proglašava da smo mi nekakvi zločinci, da je hrvatska zločinačka ideja sama je ta, toliko ide ta indoktrinacija, a onda kroz, kažem, te razne takozvane medikamente oslabe obrambeni mehanizam svijesti i svega. Chemtrails. To je još dodatno, to je za kompletno tako, to je još zakucavanje za nove generacije, ti chemtrails. I
tu smo onda gdje jesmo i zato ima i toliko tih, pogotovo i djeca njihova koja se rađaju sa problemima, to je još dodatno. Ali ovo bih ti još reći, znači nije to samo za hrvatske vojne veterane. Ja pratim puno i čitam što se događa po svijetu, znači taj princip da se te, pogotovo znači ratne veterane koji imaju iskustvo u borbi, koji su, kako se reklo, očeličeni u tome svemu. Recimo u Americi, američka vojska u ovom iračkom ratu, tako dalje, njih nije puno poginulo, par tisuća, tako dalje, ima malo više ranjenih i tako dalje. Ali više, po nekim podacima, to čak nisu ni toliko, znači sad je sigurno i više od toga. Znači, cifra je više od 500.000 njih je, koji su bili, prošli kroz taj Irak i tako dalje, i Afganistan i sve skupa, su mrtvi. Ali kada? Nakon što su prošli više ovih tura tamo, jer su primali, jer su im davali takozvana cjepiva, koje sada naša djeca po zakonu će prisiliti da naša djeca prisilno primaju, nemaju pravo roditelji odbiti. Zato što, to je baš jedan američki general koji je u mirovini, slušao njegovo predavanje, koji je govorio, ako znate za onaj osiromašenju urani koji se koristi u streljivima. Znači, to streljivo sa osiromašenjem urani je uvedeno krajem 60-ih godina, početkom 70-ih, kao protuodgovor, znači NATO, američke doktrine, velikim oklopno mehaniziranim prodorima potencijalno sovjetskih koji su trebali ući u Europu. I on kaže u početku, jer smo mi, kad smo razvijali to oružje, da je general objašnjava koji upravo radio na tom razvoju, koji je upućen iz prve ruke o čemu se to radi, kaže, mi smo to oružje, to streljivo, držali u početku, kako je to bilo predviđeno, strogo zatvoreno i samo u slučaju rata bi onda naoružavali ta naša protuoklopna sredstva, one avione A-10 koji su bili posebno specijalni za to, da ih koristimo, inače ne. Ali što se dogodilo? Već krajem 80-ih, taj osiromašeni urani postaje sve više i više standardno streljivo američke vojske, znači tih ovih borbenih sredstava, u prvom redu sa ovim projektilima velike kinetičke, znači brzine velike kinetičke energije, da bi danas već kalibar 12,7 imao to. I što se događa? Znači, objašnjava, znači, u onim Bradley oklopnim vozilima gdje se drže to streljivo, američki vojnici sjede na tome, oni odrade svoju turu, koliko već godinu, dvije, ovisi kako ko ovisno ugovor i tako dalje, iziđu van, razvojače se i onda imate poplavu ovih karcinoma prostate, karcinoma testisa i tako dalje. I izgine ih poslije, ali to se ne računa kao borbeni gubitak, nego ono civilstvu. Znači, nije to samo za Hrvatsku taj obrazac likvidacije ljudi sa borbenim iskustvom, nego oni njih iskoriste i ko staru krpu ih bace kad su iskorišteni. A to možete vidjeti, Henry Kissinger otvoreno o tome govori, imate njegovu citat, njegovu izjavu. I Henry Kissinger kaže, vojnici su stoka koju treba pobiti, to su glupani koje mi koristimo i koje ne smije se imati nikakvog obzira prema njima. Znači, Henry Kissinger to otvoreno o tome govori. Nema nikakvih tajni. To je isto dio toga što ovdje pišem o tim stvarima, kako to funkcionira i kako te strukture kako one otvoreno o svemu tome govore. Znači, recimo, Zbigniew Brzezinski, koji je jedan od tih savjetnika bivših američkih predsjednika i koji je u tom samom centru, kako se reklo, to se zove, trust mozgova, koji određuje strategiju, znači Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Fukuyama, Huntington, na kog se Tuđman često pozivao, koji je onaj rad civilizacija koncipirao i tako dalje. Znači, trebate samo uzeti njihove knjige i čitati, nema nikakve tajne. Zbigniew Brzezinski piše, mi smo napravili Al-Kaidu, ona je naše sredstvo. I to je to. Vrlo jasno i neposredno. Ali to piše, ali evo, svaki dan možete gledati na Radmanove televiziji, na svim ostalim televizijama, nebitno, CNN, tako dalje, to je sve ista ekipa, ista ruka stoji iznad svega. Oni mrtvo hladni
pričaju tu paradigmu nekakva Al-Qaida, nekakva islamska država, kao da su oni nekakvi spontani neprijatelji koje izrastu iz ničega. A oni su ga stvorili, oni su ga upravo stvorili svojim ciljem da stvore ovaj kaos. Ove izbjeglice su programirano ovdje gurnute u Europu. Ta islamska država, Amerika, NATO, Turska, oni naoružavaju te islamiste i to je dio i ovog mog procesa. Znači ja sam... Drugi svjetski rat isto. I prvi i drugi, sve. I u Hrvatskoj isto rat. Dozvolite, ovo sam htio reći. Znači, kad su mene procesuirali tamo, ja sam na tužiteljstvu rekao, i poslije i na sudu i tako dalje, više puta, Hrvatska, ovaj režim, ovaj uzurpatorski, izdajnički režim, je dio tog naoružavanja islamskih tih terorista, te islamske države u Siriji. Znači, hrvatsko oružje je odlazilo u Katar, u Saudijsku Arabiju, koje je onda dolazilo u ruke ovim tim teroristima. Taj Ranko Ostojić, Zoran Milanović, tako da je sva ta ekipa, oni su tim poslom se bavili. Da bi nam sada taj isti Ranko Ostojić ovdje mudrovao i on će nas štititi od terorizma. To je ta igra. Oni stvore problem, namjerno ga stvore i onda se postavljaju kao zaštitnici od tog problema, ali normalno treba onda ljudi, društvo izgubiti prava, znači da razni Ranko Ostojići imaju pravo prisluškivati, nadzirati, sve zbog naše sigurnosti, jer oni se jako brinu za našu sigurnost, znate, gledajte ih na televiziji kako su oni zabrinuti i kako oni su dobronamjerni, kako nam žele dobro zbog naše sigurnosti i kako se oni brinu o terorizmu, da ne bi terorizam bio. A oni terorizam su napravili, oni su teroristi glavni. I to je ta igra. Iskuće zbog malog duga, to je terorizam. Pa to sam i govorio. To je dio toga. Znači, izbacivanje, znači zbog par tisuća kuna ljudi ostaju zbog svoje imovine, bez svoje imovine. To je dio toga. Jedna poveznica u vezi karcinoma i tih stvari. Tu je doktor, evo, Kovačević, on može vrlo stručno o tome govoriti i svoje iskustva. Jedna vezano za taj terorizam, da nažalost nitko u Hrvatskoj, evo ja sam bio prvi koji sam ja to javno objavio, onda je prošlo nekih mjeseci i pol dana, onda je admiral Lošo onda to počeo ponavljati, kopati ga za mnom. Ja sam prvi u Hrvatskoj rekao da upravo iz ovog terorističkog akta prije godinu dana, sada ima već i godinu i pol dana, kada mi je netko digao Savski nasip u zrak i izazvao poplavu u Slavoniji, nitko od oporbe u Hrvatskoj nije peknuo da se to radi o terorističkom aktu u Hrvatskoj. I tko stoji iza toga? Nitko! Pitam ja vas onda, kakvi su to domoljubi, rodoljubi, kojima su puna usta hrvatstva, a tako neku katastrofu nisu u stanju prepoznati tko stoji iza te katastrofe. A sam se, srbijanski premijer Vučić dan prije hvalio, odnosno zapovjedao ratne mere koje se moraju, kako kaže, preduzeti da se voda pošalje na drugu stranu. Gospodo draga, i takvi ljudi vode Hrvatsku, znači njegovi saveznici koji sukladno sa upravo svojim gazdama u Londonu uništavaju ovaj narod biološki i fizički i na sve načine nas žele jednostavno iseliti iz svoje domovine. To je njihov projekat i strance useliti. To je ta Europska unija o kojoj smo Marko i ja uporno govorili svih godina prije tog referenduma što to znači i zato su nas progonili i zato nas i dan danas progoni. Što se tiče ovog trova... Znači poplave ovo, nevezano da li je izazvano nasilno, znači eksplozijom ili ovo ili ono, Hrvatske vode kanaliziraju sve znači kanale, znači ubrzavaju tok vode. Znači, i tako taj ubrzani tok dolazi ubrzano u rijeke i onda puni. Znači, kad se napuni do određene visine, normalno da će negdje puknuti. Ne, ovdje se radi o eksploziji, ovdje se tresla zemlja, ljudi su čuli eksploziju. Da, kažem, svaki... I to baš je otišao dio nasipa koji je bio obnovljen i do dan danas nije utvrđen krivac, interesantno. Isto kao i za svastiku i mnoge druge stvari. I kao za Dinu Molnara koji je prijavljivao kriminal u policiji, govorimo o časnome policajcu
koji je onda nađen ubijen, pa su rekli da je izvršio samoubojstvo. To je Ranko Ostojić. Ranko Ostojić nije procesuirao ovoga klicu, ovoga navodno mafijaša kojeg su u pol bijela dana na mafijaški način ubili u Sesvetama, kraj stotine nadzornih kamera. Evo, prošlo je pola godine, mi još uvijek ne znamo tko su te ubojice, a to su napravili na organizirani način, da su pripriječili sa autom, sa više automobila i sudjelovalo sa tablicama i dan danas se ne znaju ubojice. Ima takvih slučajeva jako puno i ovdje, tu je vaš, ja mislim, onaj dečko iz Županje također bio tu premlaćivan, mladi dečko, onaj Marko se, ja mislim, isto zvao, jeli, i on se prijavio poslije na liječnički pregled da se utvrde jeli ozljede od strane policije koje su mu nanijeli. Mislim, nekako se uprezivao. Zapović, bravo. I onda je Ranko Ostojić poslije tvrdio da je bio narkoman, da je zbog toga kao umro, a ne zbog ozljeda, premlaćivanja policije. A da ne govorimo o nedavno preminulom hrvatskom branitelju iz Vukovara, Darku. To je Ranko Ostojić, to je samo malo, evo ga, što taj kriminalac radi u Hrvatskoj državi, mi koji ga prozivamo, onda nas on progoni. Sad sam podsjetio, to smo daš razgovarali dok smo se vozili, jedan novi podatak sam vidio, doznao, pa smo komentirali, znači u bivšoj Jugoslaviji, onoj SFRJ, komunističkoj, na području ondašnje socijalističke Republike Hrvatske radilo nekih 8.000 milicajaca. Danas u ovoj formalno, samo po imenu Republike, državi Hrvatskoj, ali to nije slobodno, nismo okupirani, radi nekih 50.000 policajaca zaposleno, u MUP-u je zaposleno. Znači, jedno 7 puta više, znači 6-7 puta više ima na tom sektoru sigurnost. Zbog čega? Zato jer to samo još potvrđuje znači, da je stara udbaška struktura ostala. Zašto? Jer u onoj Jugoslaviji nije trebalo toliko, zato jer su oni postavili su takozvani združeni odredi i ako je bilo potreba, onda dođe iz Bosne, Srbije, odakle god i srede situaciju kako treba. A sada u ovoj odvojenoj kao Hrvatskoj, gdje ta udbaška klika sada dobila svoju parcelu, oni su po tom stvarnom obrascu znači, uzeli sebi da imaju zaštitu za svoje kriminalne radnje, da imaju dovoljno jaku tu policijsku represiju. I nije slučajno da je toliko aboliranih tih... Od 20.000 aktivne pričove, jel? Evo to je, ispričavam se, aboliranih četnika i pobunjenika. Jer je i samom u Hrvatskoj vojsci na frontu je bilo Srba, nije ih bilo puno, ali ih je bilo i ne želim njih uvrijediti i ne želim im oduzeti njihovo dostojanstvo. I oni su ti koji trebaju, ako već neko treba predstavljati Srbi u Hrvatskoj, to mogu samo oni koji su ovu Hrvatsku branili. A ne da upravo ti koji su Srbi, koji su se stavili na stranu Hrvatske države, oni su sada u stvari spadali da su oni bili pogriješni, da su se stavili na stranu pobunjenika, sad bi oni imali beneficije. Jer svi ovi koji su digli pobunu i koji su bili na strani četnika, oni su privilegirani. Oni imaju mjesto u Hrvatskoj policiji, oni imaju, dobivaju, te njihove udruge dobivaju milijune, desetine milijuna, ko zna koje su to cifre, uglavnom upravo zato da mogu ovaj represivni aparat, da imaju svoju polugu. A još na to sve skupa je i čak poseban sporazum napravljen sa onim Beogradom, sa Dačićem i Hrvatska potpisala, tako to bio Dačić. Da, s jedne strane je bio tada ministar policije Karamarko, a s druge strane je bio ministar policije Ivica Dačić i oni su potpisali suradnju koja inače u međunarodnim opće razmišljanjima nikad nije niti postojala između dvije suverene države, to je bio presedan tog potpisivanja, znači kao da imamo jednu policiju, odnosno ili miliciju, zajedničku. Zato što oni jednostavno drugačije ne mogu funkcionirati, to je zakon spojenih posuda. Evo zamislite, imate bocu Coca-Cola od litru i sad ju pretočite u 6 ili 7 čaša. Što je u tim čašama? I dalje sadržaj isti, dalje Coca-Cola. Tako i dalje u Hrvatskoj sadržaj se zove Jugoslavija. Nije se ništa promijenilo. Ni apsolutno, stare strukture su ostale iste, ništa se nije promijenilo i evo,
htio bi se nadovezati na Marka kad je spomenuo za abolirane ove četničke teroriste, njih je službeno negdje oko 43.000 aboliranih, kojih je abolirao ih je Franjo Tuđman, da budemo na čisto, i to ne jedan puta, nego više puta. I zašto ih je abolirao? Kojim pravom? A s druge strane, nigdje u svijetu ne postoji, ali to stvarno nigdje u svijetu ne postoji da se terorista abolira. Može se abolirati netko tko je silom prilike bio mobiliziran, ali netko tko patološki mrzi ili je ubijao ili ne podnosi i odbija bilo koji način da prihvaća državljanstvo države u kojoj živi ili u kojoj se čak i rodio, jednostavno to praksa ne poznaje, nigdje u svijetu takve abolicije nema. A što se tiče oprosta i takvih priča koje dolaze s oltara, to je u totalnoj suprotnosti sa Svetim pismom, jer vi možete nekom oprostiti ko se pokaje, znate. A ako vi praštate nekome, tko vas mrzi, tko vas prezire, ko bi vas, kad se ugasi svjetlo, najradije zaklo i ubio, vi ste onda idiot. Grijeh. Molim? Grijeh smo napravili. Grijeh prema sebi. Grijeh. Tako da to ima jako puno stvari koje se indoktriniraju i putem, nažalost, oltara, koji su isto umreženi, to bi trebali znati povijest i tako dalje. Nas su učili, eto, ja sam inače rođen i kao katolik i kršten kao mala beba, ne kao veliki čovjek ili veliki Hrvat, kako se to kasnije razumno išlo na prvu pričast, kada je to bila rijetka pojava još za vrijeme Tite, I mogu vam odgovorno kazati da smo mi vjerovali da je uvijek se govorilo o crkvu Hrvata i vjerovali smo da oni su uvijek, da su sada taj kler da je na strani hrvatskog naroda, ali to tako u povijesti nije uopće bilo, jer onda niti Stjepan Radić ne bi nikad govorio vjerujte u Boga, a ne u popa, ali taj Stjepan Radić je dobivao izbore, znate. Znači, razina svijesti u Hrvata prije 70 ili 80, da ne govorimo, 90 godina je bila daleko na višoj razini nego danas. I samo danas pisnite nešto protiv masonskog klera na Kaptolu i vas odmah nazivaju da ste vi, ne znam, neki izdajica, da ste vi sumnjivac ili tako nešto. Sad sam me sjetio jednu anegdotu, relativno nedavno. Poznao sam s jednom turisticom, jednom mladom studenticom iz Kine, koja je bila tu u Zagrebu na proputovanju, kako išla Europom, pa došla tu. I tako smo razgovarali, pa sam je pitao gdje je bila, pa se turistički vodiči vodili po Zagrebu, na engleskom smo komunicirali. I mene zanimalo što ti turistički vodiči koji tamo idu, što njoj govore, kako povijest njoj prezentiraju, jer me zanimalo kako općenito tim turistima što govore, ne. I onda upravo vidim tu kako vrlo površno, a nažalost to je većina ovdje ljudi kod nas, vodili su katedralu, vodili su ih, ne znam, pitam je Krva i most. Tam se objasnili zašto se zove ona ulica Krva i most. Pa ne, samo tu su se nešto borili. Nisu ni nama u školi objasnili zašto, znači imate Kaptol, imate Gradec. Ko je bio na Kaptolu? Kaptolu su bili okupatori, Mađari. Mađari su bili na Kaptolu, a na Gradecu su bili domicilno stanovništvo. Zato je bila uvijek taj Krva i most, jer su se borili protiv okupatora. Taj okupator je i dan danas na Kaptolu, samo je malo se našminko i prešminko. Sad ću se nadovezati na ovu turizmu, na tu kineskinju koja je tu bila. Ja nju pitam, da li vi u Kini, znam povijest Kine i tako dalje, znači Kina je bila jednim dobrim dijelom okupirana od Japana, nećemo sad ulaziti da li je to ovako onako, ali to čini, znači i onaj car Hirohito. Znači, da li bi vi u Kini ikada mogli imati spomenik caru Hirohitu, japanskom caru Hirohitu i njemu se klanjati kao svom svecu? Ono me gleda, što ja to pričam, da se Kinezi klanjaju japanskom caru koji ih je okupirao. Kažem, pa evo, vidiš, Hrvati ti to rade. Kad si bila u katedrali koja se zove katedrala Svetog Stjepana, ali u biti ona je katedrala Svetog Ištvana Arpada, ali malo to koratizirano da nam, kao da mi mislimo da je to naš čovjek. Ali to nije naš čovjek, to je Ištvan Arpad, mađarski okupator, koji je proglašen svecem i Hrvati tamo dolaze i na tom oltaru se klanjaju svom okupatoru i ubojici. To je kao da za 300 godina odemo u Knin
i tamo je katedrala Svetog Mile Martića i mi se njemu klanjamo, Sveti Mile moli za nas. To je ta razina svijesti kroz stoljeća što je nama usađeno. I zato smo tu gdje jesmo. Tu je to. I zato nas progoni, zato što mi dižemo razinu svijesti. Vrlo teško je ljudima koji su, evo i kroz tradiciju, to nije od jučer do danas, znači to su naši očevi, djedovi, pradjedovi su išli tamo, nisu bili svjesni toga, zato je naša ta elita još u tim vremenima, kao što su partizani napravili kulturocid 45. Na sličan način su i Mađari i ti okupatori strani radili taj, mogu bi se reći, aristokratski genocid. Znači, ona aristokracija koja je bila protivna okupaciji tadašnjih Mađara na sjeveru, a bila je okupacija i sa juga, znači Hrvatska je bila kraljevina koja je razmontirana i sa sjevera i sa juga. Prva križarska vojska koja je napala drugi kršćanski narod je bila križarski pohod na Zadar 1202. Tako. Papa Inoson III je poslao križare na Hrvate, odnosno Mlečane. Papa i Mlečani skupa su to odradili, Mađari sa sjevera. Jer Hrvatska je bila jedna jaka kraljevina, nezavisna, suverena, koju je trebalo razmontirati, koju su oni. To je bila jedna vojna operacija sa sjevera, sa juga koja se to napravila. I onda je suština u biti ono pravo Hrvatsko, i zato to je stvarno tako, koji se nisu dali pokoriti, koji nisu pristali surađivati s okupatorom, su se povukli u ono nedostupno središte, to je Bosna i Hercegovina danas. To je ono što je dugo odoljevalo tom okupatoru, a poslije je došlo i sa istoka. Dobro, to smo došli jednu temu, recimo kad sa Srbima se oko toga polemizira, Nemanjići su dobili od pape krunu. A znate zašto? Zato jer su, kad su Mađari napadali sa sjevera, ovi Mlečani i križari sa obale sa juga, Nemanjići su osvajali sa istoka. To je bio takav dogovor. I zato su dobili od pape krunu. I bili su katolici. Nemanja je bio katolik, papista je bio. I imali su, ako gledate u heraldiku od Nemanjića i od tih srpskih velikaša koji su oni kao hvali, imaju svi zmajeve u svojim grbovima. Zašto? Jer su bili onaj red zmajskih vitezova koji je bio u prvom redu formiran upravo od strane Rima, pape i tako dalje, za borbu protiv heretika. A ko su bili heretici? Heretici su bili Hrvati. Jer ako malo znate, to sam isto vrlo površno kroz našu povijest nagovorili, sukob glagoljaša i latinaša. To vam je to. U ovoj ulici upravo glagoljaša. Vidite, mi smo glagoljaškoj ulici. A ljudi niti ne znaju što to znači. Ko su ti glagoljaši? To su oni koji su bili za suverenu kraljevinu Hrvatsku. Kraljevinu, jer to je sad opet ta jedna i teološka i filozofska dimenzija. Eto, toliko toga, a to će biti u idućim knjigama, Darko, da će vrlo brzo izdati svoju knjigu koja će upravo te povijesne momente vrlo dobro obraditi i objasniti zašto ne republika, zašto je sam koncept republike gubitnički, jer je to masonska izmišljotina, Francuska republika i tako dalje. Mi smo kraljevi, mi trebamo biti i osvijestiti se, znači da smo mi stari kraljevski narod koji ima upravo po tom odnosu, znači veze sa, znači to je čak i onaj izraz Bog i Hrvati, što to znači? Znači da iznad suverenosti, znači države, ima samo Bog, po Božjim zakonima. Nema da može neki ujedinjeni narod i Europska unija da ima suverenost da može određivati zakone. Ne može. Samo po Božjem, samo je Bog iznad naroda. I gotovo. A ta veza je ta, znači, tako je to bilo od uvijek koncipirano, znači taj kralj je taj koji je ta veza. I vidite, vrlo interesantno, Englezi se nisu odrekli kraljevine i ovi Nizozemci. Jer znaju oni što to znači, samo što oni imaju drugog Boga, nije njihov isti Bog, to treba isto sve. Znači onaj Bog kojeg se oni klanjaju, to je onaj koji se želi nametnuti, uzurpirati Božje prijestolje. To su sad malo evo ti detalji. Vrlo široko ovo tema, ali evo došli smo od toga, znači ja sam toj turistinji iz Kine objašnjavao kako evo Hrvati, moj narod tu dolazi i klanja se svojim okupatorima, nesvjestan na ovo da je, koji je to apsurd, kako bi to bilo u njoj je to bilo normalno nezamislivo, da oni imaju nekakvog japanskog za sveca, nekakvog Japanca, nekakvog japanskog cara koji je njih okupirao i da on njima sada svetac i da oni to jednostavno... A pitanje zašto onda nisu nadbiskup napravili takvi da se preimenuje? Koji nadbiskup? Pa nadbiskup je dio te mreže, o tome se i radi.
jednostavno rješenje da se preimenuje u, znači, Stjepan Mučenik. Da se... Zato su nas i gurali u Europsku uniju. Kako je Hrvatska biskupska konferencija? Svi biskupi, svi do jednog su potpisali za ulazak u Europsku uniju. A Europska unija, pazite, to je ta proturječnost. Znači, Europska unija je koncipirana potpuno protivno Božjim principima. Znači, oni na oltaru prepovjeduju jedno, a rade drugo. Da, pisma isto govore da će se isto sve ujediniti i onda na kraju oni će htjeti da provedu svoje volje i ostat će Božje kraljevstvo na kraju. To je isto znači proročanstvo koje se ostvaruje skoro do kraja. A ostvarit će se sve, sad Božje proročanstvo će se ostvariti. Samo treba paziti u tom ostvarenju na kojoj strani će čovjek završiti. Tu je ta igra gdje treba. Kolo. Da li si Božje ili građe? Evo, mislim, Ja moram ići. da, evo sad već 15 do 10. Ako volio bi da vi ovi mladi tamo traju, da li vi imate kako? Ajde. Sad vidimo ove ratove okolo, znači Rusija, Turska, vidimo taj migracijski val, kao budućnost nekakva sljedećeg 2-3 Ovako, o tome, vidite, sad ću vam objasniti, znači na 300 i nekoj stranici pišem upravo o tome, znači tad sam bio zatvoren, napisao sam jednu geopolitičku analizu kada je Rusija anketirala Krim. I onda to sam rukom pisao tamo dok sam bio zatvoren i onda sam to dostavio